Salamатсыңарбы, достор? Бүгүнкү сабакта силер менен ромашка гүлдөрүн жасоону үйрөнөбүз. Бүгүнкү сабакта мага жардам беришет Араван райондук балдар чыгармачылык борборунун Сыйкырдуу колдор ийриминин окуучулары Ташматова Муслима жана Нурова Асия. Балдар, сабакка керектүү каражаттар: фамиран кагазы, зым, кайчы, термоклей дагы мындай шаблондор керектеленет. Эми балдар болбосо сабагыбызды баштайбыз. Силерде дагы ошондой каражаттар болсо, биз менен кошо жасагыла. Асия, сага ак түстөгү фамиран беремин. Муслима, сага эсе фиолетовый түстөгү фамиран кагазын беремин. Эң алгач кыздар, мынтип шаблондар жардамында фамиран кагазга коюп, аны калам менен чийип, аны кайчы менен кыркып алабыз. Асия, ошентип кыркып чыгасың. Сен дагы, Муслима, ошентип кыркып, сызып кыркып чыгасың. Муслима, сабактарыбызда биз ар түрдүү гүлдөрдү жасаганбыз, Ооба. Эми биринчи жолу фамирондан жасоону үйрөнүп жатабыз, Гифрний кагаздан жасаган гүлдөрүңөр апаңарга жактыбы? Үйгө апарганда апам абдан жагат. Эми бул гүлдөрдү да апаңарга билек катары берсаңар боло берет. Мына Муслима, ошентип чыгасың. Эми кайчы менен кыркып чыгасың, Асия. Бир жалпырагы, Асия, мына бир жалпырагын таштап кетипсиң. Шашпай, кырын кыркып алабыз. Бир ромашка жасоодо 2ден кыркып алабыз. Кайчы менен секин шашпай кыркып чыгасың. Муслима, чоңойгонуңда ким болгуң келет? Мен чоңойгонумда дарыгер болгум келет. Азаматсың. Дарыгерликке абдан кызыгасыңбы? Ооба. Аябай жакшы адамдарга жардам берасың, дарыгер болуп, Асия, сенчи? Мен түзүкчү болгум келет. Кыркып жатасыңбы? Ошондуктан биздин сабакка аябай жакшы катышасың, келечекте тигүүчү боласың. Ромашка гүлү өзү кайсыл түстө болот? Ак түстө болот. Ооба, ак түстө өзү ромашка гүлүбүз ак түстө болот. Биз гүлдөрдү коз көрүнүшү үчүн башка түстөрдү да тандап алдык.
Mana qizlar 3 turli famiron qog'ozidan 2-2dan qirqib oldik. Sen dag'i qirqib oldingmi, Muslima? Emib bu qirqilgan guldordan bo'laktorini qo'yib, zimdarimizni olamiz. Mana Asiya saga, Muslima saga, bunisi maga emib, boshqa tustog'i qog'ozdan olib, hani 2 santimetrdan qirqib bo'laktorga bo'lib olamiz. Qizlar, qanday yurdardi bilasizlar? Qo'mishchirini bilamiz, irda beramiz dostlarga. Oy qo'mishchi, chertib qo'ychi qo'mishchi, eljiresini chirok, biyik chiqar dovushdi, muratali chaltaqan, singan buğu qambarqan, ushul sonin kuyladi, qanjallatdan qalgan, oyga kelbey tubayim, oyununa tunayim, to'xtag'udim botayim, chertib qo'ychi uğayim. Azamatsizlar qizlar. Emi qizlar qirqib olgan tuzli qog'ozimizni terma kley yordami bilan zimdarga urib chiqamiz. Mana azmaz boshini boshlab beramiz. Mana azmaz jilim deb bosib, qolgani zimdarga urib chiqamiz. Muslima, sen dag'i o'shentib azmaz kley bilan endi zimni qog'ozdan ustuna qo'yib, tegiz qilib urib chiqasini. Mana shunday qilib jetgan yerigacha joylashtirasizlar. Undan keyin dag'i ikkinchi qog'ozni buktab qirqib, anida zimdarga joylashtirib chiqamiz. To'g'mi, emi? Mana. Asiya o'sha yerda dag'i jilimdab ketamiz. Ikkinchi qog'ozni dag'i olib, anida terma kley bilan azmaz quyib, buni dag'i joylashtirib ketasizmi? Mana. Muslima, sen dag'i joylashtirib jatasanmi? Mana. Ikkinchisiga o'shuni. Emi qizlar, qora tusdagi kiyizdan olib, guldorimizni o'rtasindagi jilikchalarni qirqib olamiz. Muslima, sen dag'i shunday qirqib chiqib, mana. Mana qizlar, romashka gulibizning o'rtadagi jilikterini dag'i tayyorlab oldik. Endi tayyorlagan zimdarimizni olamiz qo'limizga. Terma kley bilan o'rtasini quyib, mana. Sen dag'i quy, Muslima. Mana. Sen dag'i Asiya. Sen dag'i quyyorsan. Endi zimni olib, zimga joylashtirib, ani o'rab chiqamiz. Mana balda men o'rtadagi jilikchasini joylashtirib oldim zimga. Senchi Asiya, seniki dag'i bitdi?
Muslima, seniki biroz bo'sh bo'lib qolibdi. Ana beshiqtab qo'yamiz. Gul jasovning keyingi etabi balda. Endi mana jasagan kichkinakay gulimizni birosini olamiz. Qo'lingizga olg'ila. Ani o'rtasini tavib, guldan bir-biriga mintib chiqib, o'rtasini tavamiz. Endi qizlar, guldorimizni jasagan zimga kirgizamiz. Ova shunday kirgizib, permakley yordami bilan o'rtadagi jelakchaga guldorda har bir bo'laktorini qo'shib joylashtirib chiqamiz. Ramashka gulumizning negizgi bo'limi bitdi. Endi jalpiraqlarini joylashtirib qo'yamiz qizlar. Mana do'stlar, bugungi saboqda sizlar mening o'zgacha ramashka gulini jasab bitdiga. Endi bu gulni uyga qo'zda uchun mintib o'zinglar qo'lingizda kiyizdan vazalarni jasab, ag'adaga solib, do'stlarga, opanglarga, belaklarga berib qo'ysanglar bo'ladi. Shuni menen bugungi saboqimiz oyoqtadi. Keyingi saboqda ko'rishguncha qo'sh qolingizlar. Salomatda qolinglar.